Horowo जों जेफ्रो नखा साका नायसालायो आफोरो जों आसो काहामके नायजेयाजे आरो जागा तामो तामो तong. Hai, ang kok brok amazing fact. Universe ni amazing fact rokno sana naiwo a. Abagay gedalui tong di noro o video by Faithak Zora. Fact number 1. Dark matter. जों आगे निसिमनो wan chogui failaiwo. Jinho universe a matter by no sanamjago hinai. Abongka electron, proton, te neutron. But science ni research kai tongma by Simon Jakaje o universe only a 3 matter by sanamjage hinai. जों नखा कावो हाक्सालो नुखरमानि ताल रक, साल रक, आथिगिरि रक, एस्ट्रॉइड रक, ते प्लेनेट रक जो तो मिलेवै यूनिवर्स नि 5% जिरोम जागो ते 95% के डार्क मैटर प्लस डार्क एनर्जी सी डार्क मैटर न अबनो काइसा प्रॉब्लम जे संबनो डायरेक्टली नुगिया साइंटिस्ट रक ताबकबो डार्क मैटर न कहम के साइमानिया को अबो काइसा ताबकबो अजाना को फैक्ट नंबर 2 Expanding universe. Scientists rok agi ni simino staitok tongmani je o universe busuk kotor saiman nani. Tabok borok saiman khaje universe ni kuno sima se kere hinei. Recent technology by जों tabok saiman khaje o universe ni size 93 billion light years hinei. But 1929 wo Edwin Hubble ni research by saiman ja khaje universe expand jingui tongo bela speed ke hinei. Aprokete bu deep research by saiman khaje universe only expand ungya accelerate bungui tongo hinei taiboni expansion speed bo salbrum no bari ui tongo fact number 3 energy of the sun जों जतनो साइमानो साल पृथ्वी नि से 109 गुण कोतर हिनै but साल आसो गोबां एनार्जी प्रोड्यूस खायो जे नों वान सगिफान मानगला बुफां वाफां रक photosynthesis by energy प्रोड्यूस खायो जों जदि जतो बुफां वाफां रकनि एनार्जी यूज खाइमानो थानसा खाइकेनके जों जतो बरक सनामजाक प्रुनिसिमि दंसंना जरा बरक रक जे एनार्जी यूज खाइनाय आबोनिसे 6 गुण गोबां बुफां रकसि सालनि एनार्जी यूज खाइनाय सालनि फाइमानि सालसानि एनार्जी नफानो जों कालेक्ट खाइमान खाइनके बोसोर जों बनो यूज खाइमाननाय आबागैनो ताबकनि जरावो गोबां मा जागावो सोलार पैनल रक यूज खाइजाक दंगो फैक्ट नंबर 4 The most mysterious signal from space. The wow signal. जों जतनो स्पेस नि कक्तो आगे नि सिमिनो खनाय फाइजाक हाया द दलर बाता मोमानखा मंगसाबया ओल्या काइसा मिस्टेरियस इवेंट्स न कारै आबंखा आगस्ट 15 वो 1977 वो ओहायो नि काइसा रेडियो टेलिस्कोप स्पेस नि फाइमानि सिग्नल न रेकॉर्ड खाइनारमानि आबंखा स्पेस वेव नि काइसा फ्रीक्वेंसी आबहाय वेव फ्रीक्वेंसी only alien roxi rohorimano kaisa computer a signal ni joto letter te number okno store khaina rakha a wave frequency wo tongmano te signal no astronomer jeri amant naikha ba letter no nugui sok ngai thangkha te paper ni side wo only thaisa word sirukha abongkha wow a events astronaut okno asake wancho rukha je abo haite waisa signal de manphino hinise astronaut rok naisingai ma tonglai siwo But aproni bade tabok jora kuno signal maniako abagei abo tabok bokaisha mysterious fact number 5 if two metal touch in space they simply fuse nung jodi space wo kaini metal no tuithang kainke alada ke yaka rufano abo ko falai fainai kaisa ke abono hinjako cool welding a cool welding pithibir woke nokbar tongmani bagei ongya tamoni hinke pithibir woke kaini metal ni kasarwo oxidized layer tongma bagai abo kaini metal no gophana ni kasuwo but nung bono space otlangai naikanke kaini metal fano kaisa ngai thangnai hambai dolok no norok amahai kok borok scientific and educational amazing fact nainani musukainke o video no like comment tai channel no subscribe khainani ta fogdi hambai